Hello Karbiang, welcome back to my YouTube channel. Kicingsi kadukari Karbiara to ana phanta nidihin pening kansam kardom na pajiriglo kardom. Karbiang long pen nong nam jitang klog man pengkido Karbia lunjir kilun tekna ase karjumena lunsepo binong timong. Alang likilun alunjir kimi non Karbilam kanarjan kimi katson sepon topon e. Labang solam kanarjan amen lake machar pen nang teglong puan sing bini karong midungan nang lirok ti an susi sing karong o bong kang hon bong kang hon bong kang hon Laban so lunjir along lunsepia men lake nong nam jitang klong Karbia lunjir kilun tekna alunsepi ka et ingtipi. Laban so lam kanarjan alok kaciparjan pon abang pho bang phiatum lake Karbilam kanarjan along kaciparjan tek abang pho abang phiatum akihai aklar kiri terang lapen ke akihai pi Serlina timung pi. Labang so lunjir music director abang phulake nongna chitang klong music director abang phu akihai horen tokbi alang lilake behai studio pen. Labang so lunjir lyrics lapen tune abang phulake akihai binong timong videography abang phulake akihai sarkuru tiso. Labang so lam kanarjan along drone shot ke anabang phulake kihai rakesh killing editing abang phulake akihai aklar kiri terang. Labang so lam kanarjan producer abang philake akihai pi romoni terang pi alang lihalo hanchang pi blogs YouTube channel abang phi mate owner. Labang solam kanarjan lang ing me pigji lapen ke andunjur stami arjuik me pi ilitum ka do ko bestame labang solam kanarjan prap jin pen hanjang pi blogs YouTube channel along setami lang poniklong da prangbo video lang nisen pulote video phan lagi sibira video pan share ponikla lapuson dak tha video kilang poniklong wer ja phan nili tuma channel phan kang hon pe subscribe ponik pupusin ning che thelo tangte pinye video ke panik bela kardom